impera z'icyumweru cyiza nshuti ba News Africa ndetse tunaboneraho umwanya wo kubahereza ikaze mu ncamake y'inkuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Alex. Hatangajwe imibare mishya y'abantu bamaze kugwa muri Gaza kubera intambara ya Israel na Hamas, mu gihe akandi gace gakomeye ko mu Burusiya kafashwe n'ingabo za Ukraine. Igisirikare cya Kongo cyatangaje umusirikare warindwanyi ikaze muri Kivu y'Amajyaruguru ko yapfuye. Byo wamenya ku ntambara ikaze yaraye ibaye hagati ya twirwanaho n'ingabo za FARDC mu misozi miremire y'Imirenge. Mu gihe muri Kongo rugeretse hagati ya Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacamanza. Ncamake makuru mu Kinyarwanda, reka tuyisoreze kuri iyi nkuru y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho guverinoma nshya itagize impinduka nyinshi. Kaze ku makuru arambuye katuyahere hano iwacu mu Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho guverinoma nshya itagize impinduka nyinshi. Ibikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Kanama mu mwaka wa 2024. Itangazo nk'uko rigaragara riragaragaza ko abagize guverinoma nshya bashyizweho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Iyi guverinoma nshya ntirimo impinduka nyinshi kuko abari bayisanzwemo benshi bayigarutsemo. Muri izi mpinduka nke zagaragaye hari Dr Ngabitsinze Jean wari Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda wasimbuwe kuri uyu mwanya, na Prudence Sebahinzi na Munyanganjo wari Minisitiri wa Siporo wasimbuwe na Richard Nyirashema. Mu bandi bayobozi bakuru bashyizweho na Perezida Paul Kagame harimo umuyobozi mukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB na Kayitesi wasimbuye Dr Dorcas Uwicyeza Pascal. Iyi guverinoma nshya ikaba igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 9, harimo abagore 10 n'abagabo 20. Muri Kongo rurageretse hagati ya Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacamanza. Urugaga rw'abacamanza bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rutemeranya n'amavugurura yashyizweho na Minisitiri w'Ubutabera Bwana Constantin Mutamba kuko ngo abangamira akazi bakora. Constantin Mutamba yaherukaga gushyiraho komisiyo ishinzwe gukurikirana imikorere y'abacamanza, anasobanura ko izafasha igihugu guca akajagari harimo urwego rw'ubucamanza bashinjwa ibyaha birimo ruswa no kurenganya abaturage. Mutamba mu kuvugurura yanasobanuriye inteko nshinga amategeko imishinga 4 irimo ugenga abacamanza ndetse n'urugaga rw'abavoka. Yanavuze kandi ko nubwo hari abanenga aya mavugurura ariko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo we yishimiye iyi myanzuro y'amavugurura yabayeho. Yagize ati, umukuru w'igihugu yaduhaye akazi kugira ngo dukomeze urwego rw'ubutabera tugarure isura nziza yabwo, nta kizabuza iki cyifuzo cy'umucamanza w'ikirenga. Aya mavugurura azakomeza kugeza ubwo abaturage bazaba banyuzwe. Muri rusange imiyoborere y'akajagari izahita icika burundu. Urugaga rw'abacamanza mu itangazo rwashyize hanze rwasobanuye ko amagambo ya Minisitiri Mutamba hagamije kugaragaza ko abacamanza ari bo ntandaro y'imikorere mibi y'urwego rw'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ruragira ruti, aya magambo mabi ya Minisitiri w'Ubutabera ashyira mu kaga abacamanza mu gihe umutekano wabo usanzwe utizewe. Iyo ubutabera burwaye abafite aho bahuriye nabwo bose harimo na Minisitiri w'Ubutabera baba barwaye. Iyi komisiyo ikurikirana imikorere y'abacamanza urugaga rwagaragaje ko itakabaye ishyirwaho na Minisitiri ahubwo yagashyizweho n'urwego rw'abacamanza. Iri tangazo kandi riragira riti, ntabwo Minisitiri yasimbura inkiko ashyiraho komisiyo zigenzura ibikorwa by'abacamanza, ibi bihabanye n'amategeko. Urugaga rw'abacamanza ntirwigeze rwemeranya na gato ububasha Minisitiri w'Ubutabera yihaye bwo kuvugurura ibyemezo by'inkiko. Bagaragaje ko nta muntu amategeko aha ububasha bwo gusimbura urukiko. Byo wamenya ku ntambara ikaze yaraye ibaye hagati ya twirwanaho n'ingabo za FARDC mu misozi miremire y'Imirenge. Intambara yaraye ibaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu w'itariki 17 Kanama mu mwaka wa 2024, aho yari irimo ibera ni muri groupement ya Bijombo ahazwi nko muri Dondo muri teritwari ya Uvira, nyuma y'uko twirwanaho yari ifunguje ku mbaraga umusore wari ufunzwe na FARDC. Hagana ku wa 4 ku itariki ya 15 Kanama muri uyu mwaka wa 2024, ingabo za FARDC zikorera mu bice byo muri Ndondo ya Bijombo zahohoteye umusore w'umunyamurenge ndetse ziza no kumufunga, ariko uwo munsi nyirizina abasore bo muri twirwaneho baje kumubohoza ku mbaraga. Amakuru yavuzwe n'abaturage baturiye muri ibyo bice avuga ko nyuma y'uko twirwaneho yari ifunguje uriya musore wo mu muhana wo kwirango wari wafunzwe na FARDC imuhohoteye, ejo ingabo za FARDC zahise zigaba ibitero mu muhana wo kwirango mu rwego rwo kwirukana twirwaneho muri ibyo bice.
nyuma yo kugaba ibitero FARDC yaje gukizwa n'amaguru, ariko abagera kuri 3 bo mu ngabo za FARDC baje kuhakomerekera. Mu gihe twirwaneho nk'uko byavuzwe, imirwano yarangiye ntawe uhagiriye ikibazo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatakaje umusirikare warindwanye ikaze muri Kivu y'Amajyaruguru. Wapfuye ni Lieutenant Colonel Parapara wahanganyeho igihe kinini n'umutwe wa M23 muri za teritwari Masisi, Rutsiro na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga urupfu rwa Lieutenant Colonel Parapara yatangajwe bwa mbere n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo cyashyize hanze kuri uyu wa kane tariki ya 14 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Gusa nk'uko iki gisirikare cya leta ya Kinshasa cyabitangaje kibinyujije mu itangazo, cyavuze ko Lieutenant Colonel Parapara yazize uburwayi yaramaranye igihe gito. Ariko hari amakuru yatangajwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu musirikare warindwanye ukomeye wo mu gisirikare cya FARDC ko yaguye mu mirwano yari imaze iminsi ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byo muri Groupement ya Biza muri teritwari ya Rutsiro. Lieutenant Colonel yahoze ari komando w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri batayo y'111, ikaba ari batayo ibarizwamo indwanyi zidasanzwe bo mu ngabo zo muri iki gihugu. Hagati aho impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu gahenge kemeranyijweho mu masezerano y'u Rwanda mu biganiro biheruka guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Ukraine. Akandi gace gakomeye ko mu Burusiya kafashwe n'ingabo za Ukraine. N'agace ko muri Sudaha ko mu Burusiya kamaze kwigarurirwa n'igisirikare cya Ukraine, kandi izi ngabo za Ukraine zikomeje kujya mbere nk'uko iyi nkuru yatangajwe n'abategetsi bo muri Ukraine. Aka gace ka Sudaha gasanzwe gatuwe n'abaturage babarirwa mu 5,000 b'Uburusi. Aka gace kakaba katari kure y'umujyi wa Kurusha nawo uheruka kwigarurirwa n'iki gisirikare cya Ukraine. Amakuru akomeje gutangwa n'abategetsi bo muri Ukraine avuga ko aka gace ka Sudaha ko ariko gace kanini mu duce twose ingabo zabo zimaze kwambura igisirikare cy'Uburusiya kuva ibitero byabo byakwambuka umupaka w'Uburusiya. Byanavuzwe kandi ko aka gace gaherereye ku masangano y'umuyoboro munini wa gaze w'iki gihugu cy'Uburusiya nk'uko binavugwa, kandi aka gace gaherereye aherekeza i Burayi. Uwo muyoboro ukaba witwa Druzhba nk'uko byatangajwe na Ilo News. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo ze ko zihita zishyiraho ibiro bizajya bigenzura aka gace ka Sudaha. Ibyo bikaba byerekana ko Ukraine ishobora kuba iteganya kuguma muri aka karere ka Kurusha igihe kirekire cyangwa kwereka ubutegetsi bwa Moscow ko byose bishoboka. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru y'intambara ihanganishije Israel na Hamas. Muri Gaza hatangajwe imibare mishya y'abantu bamaze kugwa muri Gaza kubera intambara ya Israel na Hamas. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima yo muri ibi bice byo muri Gaza, aho yatangaje ko intambara imaze igihe ihanganishije igisirikare cya Israel n'umutwe wa Hamas ko imaze kugwamo abantu barenga 40,000 kandi ko hamaze gukomereka n'abandi bantu benshi. Igisirikare cya Israel cyatangaje iyi mirwano nyuma y'uko umutwe wa Hamas wari umaze kugaba igitero muri Israel, igitero cyasize gihitanye abarenga 1,200. Bisanzwe bizi ko intara ya Gaza hituwemo n'abantu benshi kandi bari mu bucucike bwo hejuru. Ibi bituma muri rusange umubare w'abahitanwa n'intambara w'izi mpande zombi uba uri hejuru cyane. Kandi igisirikare cya Israel cyakunze kunengwa kuba gikoresha imbaraga z'umurengera mu gihe kiri kurwanya umutwe wa Hamas, ndetse kandi cyakunze gushinjwa no kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage, nabyo bikaba bituma bahasiga ubuzima baba benshi. Ariko kuri ubu hari icyizere cy'uko iyi ntambara ishobora kurangira burundu biturutse ku biganiro biri guhuza izi mpande zombi, kandi ubona ko izi mpande zombi zirimo kubishyiramo ubushake. Ku rundi ruhande igisirikare cya Israel cyakomeje kugaba ibitero simusiga mu gace ka Gaza, aho kiri kubikora mu gace k'amajyepfo ahari harahungiye abaturage benshi, bakaba ndetse bongeye gusabwa guhunga. Noneho kuri iyi nshuro berekeza mu bice by'amajyaruguru, ni mu gihe ibyo bice ari byo byagiye biberamo imirwano cyane yanamaze iminsi myinshi. Iyi Minisiteri y'Ubuzima yo mu gace ka Gaza usibye kuvuga ko abarenga 40,000 ko aribo bamaze guhitanwa n'ibitero bikorwa hagati ya Israel na Hamas, yanavuze kandi ko hamaze gukomereka benshi, harimo n'abandi bantu babarirwa mu magana baburiwe irengero.
caho nakagaruka, mwari kumwe nanjye Alex.